tunin ni khuwa velai se ke dewa hi le Sahem chu ko hi ya Amelchihna chui pi ham ti chung chang tho ina ke holim dewa he wanoi le sit pum pia thu thang thu sei dan ngai dan tam ta omen Sahem chu Aadhaar card hi ai lo le barcode hi Amelchihna ho ai lo le ATM hi computer hi ti za chom chom sa le hanga sei tam ta om zen tunin ken jong tham khat ka hin sei no mena he ola Sahem hi ke het chen lo wa hi le Amelchihna chu pi ham ti yong het chen the hi lo ding zen amasan Sahem kiti chu koi ham ti ana suyo ti ve ole Matthew bung som ni li chang som le ngana chun paka Yesu Christian Daniel thim gau sei chu asim simin he han ati na he paka Yesu Christian Daniel chu thim gau he ti aphong do ta na he chu ti hi je chun Daniel ni pi ti na mu am Sahem ti he in a vat ding wa he Daniel bung sagi chang nia ko na chu isima hi le Daniel yan zan manga chun Sahem li ta amu na he which is Sahem li amu ho chu Sahem khat na chu pi hami ti a hi le sakei ba kai to abangin having ni akipe na he ati na he ole Sahem ni na chu tabong hami ti a hi le savom tabong vompi tabong a hin ama cha khut lang khat ane min khut lang khat dam sangin a he akam sunga chun na gu thum amomin ahung doi na he ati na he Sahem thum na chu tabong hami ti a hi le lut nu tabong a hin aluyong li ta omen having li anei na he ati na he Sahem ali na chu sakidang ta tizat ta kichat ta wanoi le sit pom pi chil goi goya Sahem ne a akiyong som khat zen ane ye ati amu na he Daniel hin Sahem li ta ho chu ke banglo khat cha ke bang lo chu amu na he hi chi amu ho hi Daniel chen kidang asan aman no hethem pon epia hi ta de o ti lungel ne alung thim cha sugim the jeng na he tu lai ho gam sungin Sahem chu ipi khara hi ta de o ti ai lungim ba he Daniel jong he Sahem amu ho chu lungim ma muyong mu thelo lewa o ma he Daniel bung sagi chang som langa ho chu isima le akimo na he te chun Daniel chun Sahem chu a heta lo je chun ipi sei na mo nga hi de o sakei ba kai ta bong savom ta bong lunu ta bong aki som ne sakidang ta kiti hi ipi sei na mong mo nga hi de o ti hi aman ana gel na hi te chun ako ma mi kha chu ka dongen aman ka do pa chun ei sei pi ati na hi te chun a sei pi in hi chi Sahem chu ipi sei na ham mi ti a hi le Daniel bung sagi chang som sagi na chun amana sei in hi chi Sahem li ho he wanoi le si chunga hung leng chang ding leng li ho a hi we ati ta na he ya jo Sahem ki ti hi leng ho cho hung hi ding hi ta na he leng li ho ati a he tu nen ta san cha te hon Sahem ki ti chu piam te la thil ha yong hi pon gan cha yong hi pon ai le song ko thing ko yong hi po in Aadhaar card jong hi po in chu teng da le ATM jong hi pon barcode jong hi pon I madang hilobin Sahem ki ti chu le si chunga hung leng chang ding leng ho ati khal khal he leng li ati ho hi ko ham ti chu tuai hi ina khol ki ding he ole wanoi le si na hung leng chang ding leng li ati hi ko ho hi ta vem mi ti a hi le ama sapenin Babylon leng pa Nebuchadnezzar chu ana hi ta na he Babylon leng ta hin wanoi le si pum ho ma thu nei na ne o he hi ti ho hi Bible leng ti a ko hi tu lai India leng te ai Africa leng te Burma leng te ja chom choma leng ho hi gam kai khat khat a leng a hi bin cho hi Bible leng ti a sim ho cho hi po na hi Bible leng a ti ho hi wanoi pum hope a chitin nam tin chung a vai hom thu nei ho chu leng a ti a hi en Nebuchadnezzar Babylon leng pa ama chu Sahem sakei ba kain ana vet sa chu ana hita na he ten ta la savom ati hin ko ya vet sa hamiti a hele Medo Persia te Babylon na bulu ho Medo Persia te gamso na vet sa hitan
su teng ta le athom na lut nu ta bong ati hi koi leng gama vet sa hami ti a hi le Greek te pakai su Krista khang laya ana vai hom Greek te chu ana vet sa hi ta nei ama yong vanoi le sit pompi ana vai hom movin ale kha ho yong vanoi na simin thune vai hom na pang bin a hi he chi Greek lengam chu Sahem athum na ati na hi Sahem ali na pa hi aki yong som khat ane zin a tu yong thi ngan changa hi ki chat ti jat ta hi vanoi le sit pompi ama hung sungom sa e ti na hi che Sahem ali na pa chu ko ham ti le vanoi le sit pompi a thune vai hom lengam li na rom te ave sa he hi chi rom te hin vanoi le sit pompi ana vai hom a hi ama ho hi thi a hausa pakai Yesu Krista akhat be naw yong chu thi ngan jeng a hin roman se pai ho yong thi a hausa lengam a hi win hi chi lengam li na Sahem ali na chu a hi ta na he hi ti chon rom te hi vai hom in a hung pangu wen pagan roms Christian a hi masangu rom o men papal roms kiti ho Christian a hung hi jo wa lengam ta na he Christian hi masang wa leng te ho chun a chomlam ta se ding in a thane naw lal to naw a thune na ho zo se chu Christian hi pop chu ain pelata wen to hin Vatican kiti hi lesit lam government military lam azong pop hin thune na ne hitan sa kholam holam thua jong pop hi len pe na hitan ama hi vai hom na ni chal kop ahong hita na he te chon government lam jong sipai yong ki vai hom na dan ho jong ama thua hi te teng ta le hobung lam thua jong alen pe na hi ta ye chon e che Rome Italy lam ho hi ama thua tu lai ta jong ki he te chon Sahem ali na chu Rome hin he chi Rome Sahem ali na ako na chu lengam som hung ke hom de heti jong ke den te chon Europe country rom gam chu vai hom wa chai na lang chon gam som in a hung ke khan thang ta bin he che gam som ho chu ipi hami ti a hi le Anglo Saxon ke ti tua England a hitan French ke ti tua France ko hi in Alemani kiti in chichu tua Germany ko hitan Burgundian kiti in tua Switzerland kiti ko hin Lombards hi tua Italy kiti ko in Visigoth kiti Spain ko hin hitan Shiwi ani kiti chichu Portugal hi in Heruli Wonder Ostrogoth ti gamsomin ahung ke khanta win he heti chon rom gam chu gamsomin ahung ke khanta na he chuta le Bible chun hi chi gam som ma hong ke khan hola chun a ki som chun gam som a sa hi in hi chi gam som la chun ki khat a hung don do ki de na hi ati na hi chi ki neu cha ki ti chu lengam leng khat hung don do ki ti na hi chi ki som la chun ki khat hung don do na hi le ipiti tam ti la ma sanga ki thum ho chu apul ha lo tai ati a hi ai chu leng khat hung pot do le leng thum chu mang ai ta nei ani ki do u ti na he ti chu ama satani sei nom bene he olai ti chun Europe gam chu gam so men hung ke khanta bene hi le ipi thil so tam tia hi le he chi gam sung chu rom gam leng pa chun he chi gam chu thune na le to na vai hom na thane na ho zo se chu pop ain pe do hetan ai la chu tia chu Europe gam sung se chu chomlam ta se ding in Roman Catholic kiti Catholic Rome Catholic ong iso kai ta ben chu tia chu hung pharu chun am ho gam som la chun gam thum Heroli Wonder Ostrogoth kiti gam thum ho hin Catholic ki hil na ho chu ade po ben amo hi Arianism sako Arian kiti ahi ben chita chun kido na hung po do tan
pop thu nei na vai hom na noi a chun ti chon edi zalile som ko le thum chon heroli chu anasumang bena he te chon heroli gam chu tu hinam ta pon edi zangale som thum la likum chon vandar chu anasumang ke oven chu te chon edi zangale som thum la ge kum chon ostrogot chu anasugam ke ta bena he te chon Europe gam sungani dang laya le se thila leng hi na ana ki vai hom som ho chu leng dang khat ki neu cha mit jong nei ha jong nei lung thim gil ta nei leng pop ki ti chong po do pha chen ama thu ne na no ya chen he che leng gam thum ho hi ana ki su tho ta na he ya chu bible in epsam ti a hi le saki som hi leng gam sunga vai hom ding leng som hi ding ahi ve chu ting leng chom khat hung kila ding ama chu leng ma sa ho sanga ja chom hel ding leng thum zen asu mang ding ahi ati ne he Daniel bung sagi chang som ni la li a chen leng thum asu mang de he ti chu hung gui thung chat tan pop in heroli vander ostrogot chu ama thu ne na noizin roman sipai ho mang cha in te chen anasu mang ta na he te chen hethem li a hin na roma konin gam som en hong ke khanin gam som la akon chon kineu cha pop cho hong ki tung do ke din pop cho hong ki tung do a chon gam thum heroli vander ostrogot chu amang ta ne bible thu se chon agoi long the ta na he ole jo wan aminu we say tawin akisu mang kum yang say tawin ai le Daniel bung se gi chang som ni la nga na chon ama hin har chunung pathian do na thu se ya pathian mi te abol gim ding a he ati na he aho dan thu le kut ho khel gon tin kum thum le ke sunga pathian mi te athuno ya akoi ding a he a hin ti ta na he ole he chi pop chuni pian bol ta mi ti a hi le pathian dan thu ten commandment a milimanga na kun lo de he ti ho a hin pai mang ke tan milimanga Saint Joseph, Saint Peter, Saint Mary ang sunga kun ain bol kita na he ye chun ta san cha te ho koi ta bang Roman Catholic yum khaw wa a hi le Roman Catholic ten commandment chu ve su ke leo chun milimanga kun hin ti ho na mu lo de wa he chu ta lo de he chi he anakila do nang ana ve ven chu te ta re chi chu dan thu in khel ding ati na chlai ta cha he yesun bible in thu pi li na chol nga ni theng ta ni din gel do jingen sabat ni theng ta ni din gel do jingen ti ho Sunday nin ain khel ke ta bene he chu dan thu yang ain su ke de hi chi pa li chi leng pa hin ati he to wanoi le sit pum pia leng thu nei vai hom America te chunga yong thu nei Africa te ai le India te chunga thu nei chu e ho hen America te khara hi de o iti me the he America te sanga thu nei jo chu Vatican copy pop chu ahin ra jin hi chi pop khu Sahem ti a hung ki sei chu ahung he pe dan he hi chi Sahem mi cheleng pa hen pathian dan chu hin su ke a pathian ain do hi antichrist ki ti a he ole mark Matthew bung som ni la thum chang ko na chun koi ma vanoi le se chunga pa sa hi on koi ma father ti hi on wana na pau khat ome wana father ome ati a he ahin la jijong nei lo chayong nei lo golang khat chu father akiti ki ta na he chipka Yesu Krista kamchang anil kal chong he ta na he chuti chun Timothy thar khat na bung thum chang ni a chun bishop chu se se na behli ding numei khat ji hi ding a hi ati he Timothy na khon bishop in ji nei de hi ti a hi ahin la antichrist Sahem chun ji nei thelo de he ahin ti ke de na he te chun Timothy thot khat na bung li chang khan akun chang thum chi sima hi le nenu nung ni le mi kim khat ta sana ko na pul ha a thila to ho thu hi la hung lam vai ding hi ve amo se le pha he na thi sa ki le tabang mi phal hem thu jo se ho ko na su ding hi e che thila thu hi ho mi phal hem mo chun kitchen a khamu ve ati ke de na he ole kitchen kham ho chu thila thu hi le hi ya chu bishop in jine ding ati chu jinei lo ding a hin ti ke den te chun Bible say hi ain kal chat
จัดเจงตานะเฮโอเลกุมทุมเลเกฮีวันวิลิสิตทุนเอนะอามากิปีฮีอันติกิเดนะเฮดานิเอลบุงสกิจางสมนิลงาจุนฮิจิสหิมฮิจิเลงปาฮิจิปอบหินวันวิลิสิตฮีกุมสังกัดจันิเลสอมกุบทุนเอนะอันเนดิงะฮีตีนาเฮกุมทุมเลเกติฮีกุมทุมเลเกจูกุมขัดเห็นไบเบิลคัลเลนดาร์ดงจุยนถ้าขัดเลนิสอมทุมอุมาเฮเตจอนอบอนนะกุมนี้อาจูจะสกิเลสอมนี้เห็นก็กุมแก้ขัดอาจูนี้จะเลสอมเกดเห็นอบอนอาจูอีกบาเฮเลนี้สังขัดเลจันิเลสอมกุบเฮเฮจิกุมทุมเลเกติฮีกุมสังขัดเลจันิเลสอมกุบสุงจูโรมันแคทอลิกเตขุดนุยาเลสิที่เดียงเฮตีไบเบิลเทียมเก่าจนอันเสตีนะเฮเตจนเอดีจังอาเลสอมทุมเลเกตอาโกนินสังกัดจะสกิสอมกูเลเกตสุงเฮแคทอลิกเตนทุนเนนไวหอมนาเลสิจงอันเลเวนะเฮเตจนดักอิเจสกิตีขังไลจูอันเฮตานะเฮยาจุกุมขราจุนจะทุมสอมกูบ่เมนกุมเนียจุนจะสกิสอมเนียเมนกุมเกียจะเลสอมเกตเห็นบ่น่าจะอีกบ่ายเลสังกัดจะนี่เลสอมกูบ่เฮเฮจิเฮมหอไวหอมดึงตีทั่วเฮทุกคนผู้สอมและทุ่มจังงานอาจารย์ฮับเตสอมลีเลนีอาทินะเฮเฮจิฮับเตสอมลีเลนีกิติยองเฮกุมสังขัดจันนีเลสอมกุบเสนาเฮเอ็นจุดเต็งตาเลนิทุมเลอเกะอาทิหอยองเฮกุมสังขัดจันนีเลสอมกุบมาเสนาเฮเฮจิสุงเสเฮโรมันแคทอลิกเตนวันวิลิสิตไว้ในหอมว่าทุดีโลจัดจมนับปูว่าประเทศดันทัวนัสุเกวว่าประเทศพระกายเยซูคริสต์ทุหิลหอยปมโลว่ามหอเดยดันดานาอันบอลเฮโอเลจอห์นเวสลีย์เมทอดิสต์หอบุงพุดอปาทุเซอันสมุติเวฮิจิปอเปเปซีเฮนัทุตาในอะเฮอามาฮิเซนโยสิคอมนาเฮนจอนเซนจิจมหอเก่งงานจันเกยทุนสะนั่นดิงาตัวสอนป้าจ่อยมีปีสิมโจโลอามาดูฮอเลอนุจุยหอเจงจงทีนอาบุลปันป้าเฮอะฮิเจอินมังทัดจะป้าเฮปะเทียนหิงจัตอาเกหุป้าดินมุนกิสันจงกิจูปีอามากิจ่อยสังาทุนเอนะสังเป็นเนียกิเกลาจ่อยอาดนะสังเป็นจงเกียฮิตินเซจนะเฮปะเทียนบวินอันนี้ทุนเอนะพอจงอันนี้ปากฮิติอากิเซยเฮAntichrist and His 10 Kingdoms by John Wesley Peace จะเลสอมนาจุนอันนี้กิเซยนะเฮแต่จนมาร์ตินลูเทอร์นี่ปีนั้นเสียมที่เวลาหันมีหัวเฮดดิ้งก็ได้จูปอบเปเปซีฮีคริสต์ดูปาดีตาเลกิเจนตาเฮนดินมุนโลปาฮีปอบทุนิดนะฮีคริสต์ดูนะฮีที่ฮีมิเมลตาอินจงพนดอดิ้งกบ้าAgainst 18:15-20 The Prophetic Faith of Our Fathers Volume 2 page 121 by From kiti ahi Ole Presbyterian hobung phut do pa thu se ana ngai thau ti ve mi phobabin pop thune na Roman Pontiff Christa do pa hi itiu hi mi ku kalle phalota se sidanin e se jiv na hi hinla hi ta bangel dan nei ho hin Paul jengin jong adei lo ngai to na legin cha thil thu phon do na pang a hi ve ti ka ngai to po ve ama ho chung chang thu i sei zo ke nungu ba chele a thu se yo ini so nungu ba sam kim ta ka hin sei nom chu Paul in 2 Thessalonica thani na anaji dan su se pa mang tha cha pa ati Ho yo se chunga ke choi sanga pathen ho win ki sana jong hung to wa hung ke pathen sa dinga hi ati pa hi pop a hi tia ime be o khela ke to ding le ke ba pi ding dang se ding om po na hi Institute by John Calvin ti akemo na hi chuta bunga chu Protestant Reformer hon jong pop hi sahe ma hi Antichrist hi Christa do pa hi ti hi nasata ana phon da o a he Ore athu jong za win Martin Luther Len pop te ho Roman Catholic ho di lo na thesis som ko langa hen ji
Howin Maya Hinta Hong Thai dot Danzong in Heso Cabin. Hey, dear Chu Roman Catholic he Ho Lam Kai Ho, Jting Tale Reformer Hodson, Antichrist Atiwa, Christa do Paheti, Vanasata and Apono Hedan. Hey, Tabangachu, Sahim kiti chu pop cho hin, Ama Melchihna chu Sunday ahie. Pathiani mi him Melchihna hi Sabat Cholngania Melchihin. Ama wang Antichrist Christa do Pachun Pathian in Pathebua, Asu Tenga Kicholdu ni Sabat ni Cholngani chu Asu Seda Sunday ni Hua, Ama ni Hua chu Ahin Opsa ahiti hi Akichin in a he. Yechon, Ama ho to say, Jamcha, Anavel how to be. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Oleh itu cuy hien,
hai chi Sunday hi ke ho authority ke ho thu nei na noi ya ki bol do ai bo ve Roman Catholic mark ai bo na he ti in thang phung tai na phung do na he cho Bible thu pi ai pon Sunday ki ti hi Sahem pop mel chi na cho he bo ben hi chi a ko na hung po do ding le Bible thu di Krista ngai du na ne ya mi peng tha ta san sa te di ta te hon Bible a pa chu zu ya pop thu hil na ho milima nga kun ki ti ho chu teng ta le chol nga ni khela tho do ni tin na ki ti ho ai lo le Bishop Jine Thelo ding ki ti ho ti cho zo se di lo yo se da la pa ka Yesu Christian ngai du na o ka cha na nga ding nga Calvary cross a chi kai tan ki hil na di lo Sahem nung zui lo ding in hung do in kanung hin zui in e te wa e ko wa hi ya chu thu pon bung som lage chang li na chu wo ka mi te ho amanu chon sit na na chan kha lo na ding o bin amanu a kun chu hung pot do bin ati a hi ya chu thil bo tong kha hi bin korin lama a chomen mo bin ati a hi ya chun ka so pi ula naw dei ta te ho e che Sahem kiti hi pop leng pa cho hi en Amelchihna Sunday hi bo ve ti hi sei lo the jong hi po bin ngai lu na za la ngai lu na za la ta san sa ti he nga ka hin thang sa ba hi en ye chon pa ka Yesu Krista he nga lungput ne ya taw na nei pu ma phata tai na gelova aban het be no ma mai jong le aban cha ikido theu he ti jong hi ka hin sei be no me na he Teng le pop Sahem number chu zagup som gup la gup he ti om ke de na he ole chi Sahem number chu zagup som gup la gup hi le Sahem ki ti chu pop hi ta je chun a number chu di mong hinam ti hin ve le han ole pop hin nidang lai chun lukhu lal lukhu song thum ne jin he chi lal lukhu song thum chu Vicarious Filidae akiti na he Vicarious Filidae ki ti chu Roman number a ko na in su do ki da hi le te chun v chun 5 a hi e on class 5 isim wa hi le v is easy ve na he ipisia v is hom te le chi Roman number a hi ya chu wanoi le si pumpi ama leng a hi ja chu rom te khut no ya om hi ja chu class 10 isim wa yang le x e koi ve na hi 11 jong x1 ki ti ho Roman number ki ji ve na hi idia India country a chu iche Roman number ki ji se ham aye chu amo thu nei na no ya amo wai hom na no hi ti het na hi Chita bunga chu song thum lukhu ane yen che cho Vicarious Filidae ki ti in che Vicarious Filidae cho Roman number I su do a hele v in 5 1 in I in 1 c in za aro le I in khat ti chon ega su da hele alim banga ai wat deu hen number zagup som gup la gup cha so do cha de na he olai ta bong chon ama hin thim pu chung rung ka hi ti a hi en the clarity sil khat ane jin he cha sil chu the clarity he chi on Roman number I should be a hele zagup la som gup la gup chat ang hi ki de da hi ti chon dan thu en su ke in milima nga kun ding chol nga ni su ke dan ne thieng lo ta lo ti ho chu teng ta le mi thi in khu het na ne ye ti ho hoi lai la ham thil tam ta hian bolin ki chen an khamen hita bunga chu number zagup som gup la gup yong ane he ke de na he hita bunga chu pop ki ti hi Sahem cha hin Amelchihna Sunday hi e ti hi ngai lu na za la sei lo the hi lo je wa hung ki sei hi in chi hi mi mal hi na le ai lo le ho bung do na zong ai po in thu di hi sei lo the hi po vin Bible ai mu dung zu ya in sei hi e ole chu le chi Sahem Amelchihna hi rapture zo le ke hom ding ai po na he chi rapture Sahem Amelchihna zong rapture mi thiang la ma sang ke hom en tin chu teng ta le pathin Amelchihna zong ke hom de hi election ma sang le ticket ke hom jin a hi teng ta le BJP ticket o min Congress ticket o min chiten ye chu election ma sang teng ta le symbol phatata ke bola cha chu ide na lai ki ta da ki bol ji banga khu pathin Amelchihna zong ke homa Sahem Amelchihna zong ke hom de hi pathin Amelchihna chu pi ham til Ezekiel bung som ni chang som la ni som ni a chun chol nga ni ke la kami te ke ka Amelchihna hi chol nga ni ti hi sabat hi Israel te a hi pon Christian te pathin Jesu Christa hu ing na ne te a ding a hi tiang ta re che sabat chol nga ni hi pathin Amelchihna hen Sahem Amelchihna chu pi ham ti a hi le
Sunday hi cái mani kho ahie ti jo ngon ina ngai thata bina he tabanga chu rapture zo le ke hom dinga hi po na hi Thessalonica thotni na boni chang thu ma chu isima hi le koi mai ma chan ki lep la sa hi on je chu tha mang na hung lung ma sa ding chu le dan su si pa chon si pa mang tha cha pa chu hung ki phung do ding ama chun do pa ding pathian min pu zo se le ho yo se chunga ma ki choi sa nga pathian ho in ki sana jong hung to wa hung ki pathian sa ding a hin rai je ati na he ya chi chi dan su si pa pop chu hung ki phung do ding a he ama chun do wa hin pat de he le se chunga hi ama thuno ya dinga vanoi li se thi a hin god ki na lai dinga hi chu teng ta le bo chun ama thu thua lo ho zo se rap chal pathian mi theng te pathian ahung la ni teng ta le bo e chi ama hi asu mang dinga hi che ya chu rap chal zo le a ke ho ma hi le mi theng te ho zo se van ga ma thung tan ten ada ha chang chu sahi mi ngan chang hi tan mi chawai ngan chang hi tan hop jong ngai ta lo dinga hi a pha chom lo dinga hi ye chan cham lam tai ga sei do ma chu sahi mer chi na hi rap chal ma sanga ke hom dinga he a ti hi ka sei do no ma he chu teng ta le su gan the na ho yong rap chal jo phal de he ti ho po i sei ji bi na he a hin la hi chi su gan the na persecution ai lo le martyr ke ti ho jong he rapture masang mi thing la masang denga hi tuan jong IC son mi alu atanu win mi sang athitan ten ta le orisa ga ma jong athin ina zata win pastor ki that adim se din su gan thene tam pi omen tam ta hi ti chon zata win hi ya chu thi ni chan ge a khol ni chan ge a thu lum pa bo chu hu hinga de he tin bible in e hil win hi chu te ye chon so pi te ho tu hi hu hing phat cha hi tu hi krista ki san phat cha hi second chance nga ding chu nga khil ding wa hi ya chu ka so pi ula nau te ho sahem ke ti chu tu nya se no mu chu pop chu sahem hin Amelchihna Sunday hin ten ta la pathian Amelchihna chu chol nga ni hi in pathian thu banga chon ding hi bena he ole chol nga ni ki se ting ta la sabar ki se ting ta le chapter te ding thu yong sei do e mo ben a he po na hi bible chapter na ngai ta poeti na he chu ten ta la good man na ngai ta poeti na he che ye chun Christian te tu a ichi di lo nau chi pi ham ti le chol nga ani bo hi a he ta na he adang hi a ki to so kai ta ne he ti cham cha kan sei do no men ten i sei na ho ba ngai lu na zala mi i phat som pi khau le ti ang ki se hi en pathian la gau thing i lung thim ko oi hon pi han nang wan tun sot gam thun pi nan phathe e bo pi ta han chi ka taw na he ka ke pa e